usegumbini lakhe lokulala uKayise uyakhala uyathandaza uthi Nkosi ngicela ukuqala ngo-amen ngoba esiphethweni somthandazo nginokubona isandla sikamalume singithinte emathangeni omunye ukhomba omunye esweni omunye uvikela iso lakhe akekho ofunde ephutheni sekuqalile ukufunda kwethu hamba nathi Nkosi usivikele ezingozini zasemgaqweni uthi uKayise uyasola ukuthi sisho esithi idlani masoka kuyobola saqanjwa indoda enenhliziyo esekudala yabola uthi ngathi sikhulisa amadimoni phakathi kwezindonga zomphefumulo ahayize uKayise athi ngathi ngiyawuthanda ushunwa leli culo uthi inkinga umalume unokudlala amanye amaculo lamaculo anika amadoda ilungelo lokusifaka ngenkani emzimbeni yethu sivalile uthi uKayise sihlukunyeziwe sibunile engadini yokutshala abaphilayo besinjenge zimbali ezitshaliwe namhlanje sihlukunyeziwe sibunile namhlanje sidlwenguliwe sibunile izandla ebesibambe ngazo imphefumulo nazo kasiziboni ziphuciwe ishoba lokusiphungela nalo livaliwe nezintambo ebesibopha ngazo imphefumulo asiziboni ziqashuliwe uthi uKayise madoda nalento ukuthela ukuqoma nina isithombe sonwabe esinganini uthi uKayise amadoda ngathi asesiphilise edande okwamalahla lahliwe waguqa ngamadolo wathandaza uKayise wathi Viriko mame Mario Cwebile singabe sifazane abathandaza etempelini beziqaphile asiphephile singabe sifazane abasebenza emafemini bezigadile asiphephile noma sidlule emgaqweni sesihlezi siqinile sizama ukuthenga imiqondo yalezi silwane ukuze sizokwazi ukudlula siphephile usegumbini lakhe lokulala uKayise uyakhala uyathandaza uthi Nkosi ngicela ukuqala ngo-amen ngoba esiphethweni somthandazo nokubona isandla sikamalume sesingithinta emathangeni omunye ukhomba omunye esweni omunye ufikela iso lakhe la emadodeni akekho ufuna ukuthi igama ngiunathi eliqotho leli